Ese ni iki kihishe inyuma y'uburwayi bwa Anta? Umunyamakuru wa Radio TV10 bivuga ko yakubiswe n'abafana ba Rayon Sport. Mu yandi makuru ndaza kukubwira ibyaha Miss Iradukunda Elisa aregwa bihanishwa ibihe bihano, ibyo byose urabasha kubimenya. Abatuye mu nkengero za Goma bahunze ku bwinshi imirwano ya FARDC na M23, naho Senateri Safari Stanley wari umuyoboke ukomeye wa RNC yamaze kwitaba Imana. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi ikihebe cyashakaga kwica Bush wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi nizo nkuru nyamukuru turibuze kugarukaho. Iyi ni Rise Up Media TV. Wowe utarakora subscribe nyaboneka uyu niwe mwanya kugira ngo ukore subscribe ubundi ujye ubasha gukurikira inkuru zose zigezweho umunsi ku munsi. Mu kanya gato ndagaruka nkugezaho izi nkuru zose ku buryo burambuye. Eka ngo suhuze wowe wahisemo gukurikira Rise Up Media TV, ari nako nguha ikaze muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Inkuru ziba ziri kugenda zicaracara ku mbuga zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero amakuru ahari nuko hamaze iminsi havuga inkuru y'umunyamakuru, yo n'umunyamakuru ukomeye w'imikino hano mu Rwanda. Uyu nguyu akaba yitwa Anta, akaba akora kuri Radio TV10 hariya mu mujyi wa Kigali kuva ku ya 11 Gicurasi mwaka 2022, ubwo hari hasojwe umukino ubanza wa kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'amahoro. Hatangiye kuvugwa inkuru yuko umunyamakuru wa Radio TV10 Biganiro Mucyo uzwi nka Anta arembye bitewe no kuba yarakubiswe n'abafana ba Rayon Sport. Aya makuru yaje gutizwa umurindi no kuba kuva kuri iyo tariki kugeza magingo ya atarongera kumvikana mu biganiro akora kuri Radio TV na TV10. Biganiro yumvikana mu gitondo guhera saa 12 mu kiganiro cya 10 preview kizwi cyane nka Munda y'Isi, akongera gukora saa 4 kugeza saa 7 muri 10 Sport. Urukiko abakunzi b'ibiganiro byombi babimubuzemo ndetse ntihanaboneka itangazo rye cyangwa ikigo akorera rivuga ko atakihakorera, bitera urujijo. Nyuma gato nibwo havuzwe inkuru z'uko uyu munyamakuru yaba yarakubiswe bikomeye n'abafana ba Rayon Sport bitewe nuko yari yigeze kugaragara acyocyorana nabo aho bamubazaga inkuru yatangaje ku muzamu wayo Kwizera Olivier. Icyo gihe Rayon Sport yagombaga gukina na Bugesera FC mu mukino wo kwishyura wa kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Biganiro yavuze ko Kwizera adakina kuko yatorotse. Bamwe mu bafana ba Rayon Sport bageze mu karere ka Bugesera batunguwe no kubona Kwizera Olivier ari mu izamu, babifata nko kuba uyu munyamakuru ashaka kubateza umwiryane. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe Mucyo, Anta yavuze ko atigeze akubitwa n'umuntu n'umwe, ahubwo ko ari uburwayi busanzwe yagize ati ntabwo nakubiswe, ahubwo nanjye nakomeje kubyumva ndi mu bitaro. Nta muntu wamuhoteye kuko uburwayi bwanjye bwankomereye kuva tariki ya 11 Gicurasi mvuye gukurikira umukino wa APR FC na Rayon Sport. Gusa avuga ko kuva icyo gihe atongeye gukora ibiganiro yumvikanamo kuri Radio TV10. Hari n'umwe mu bantu wakwirakwije ibihuha byo kumusebya. Yagize ati ibihuha byatangiye maze iminsi 2 mu bitaro, gusa umuntu wabitangije ndamuzi kuko si ubwa mbere abikoze. Igihari nuko icyo agamije nkizi, niyo mpamvu bitanteye ikibazo. Ndamuzi, umunsi umwe nzamubwira abantu. Biganiro asoza avuga ko uyu munyamakuru umusebya yanamubeshyeye
ko afunzwe n'ibindi bitandukanye bimuharabika, yasobanuye ko mu ijoro ryo ku ya 11 Gicurasi yakomerejwe bityo ajya kwivuriza ku bitaro byigenga biri ku Gisozi. Bamwandikira ibitaro araharara, ahava ku munsi ukurikiyeho mu gitondo kuva ku wa gatandatu tariki ya 13 Gicurasi yarakomerewe ahita ajya ku bitaro bya Muhima afatwa ibizamini byose basanga afite ikibazo mu maraso. Uyu munyamakuru uvuga ko yavuye ku Muhima ahagana saa 10 z'umugoroba ajya kurwarira iwe, anakurikiza amabwiriza ya muganga kugeza magingo ya akaba atarakira neza. Mucyo biganiro uzwi ku izina rya Anta, n'umwe mu banyamakuru ba siporo bazwi mu Rwanda, yakoreye Radio Authentique, Radio Flash, Goodrich TV ndetse kuri ubu ari kuri Radio TV 10. Mu yandi makuru arebana n'imyidagaduro nuko witwa Iradukunda Elisa wabaye Miss Rwanda 2017 ari mu boko y'ubutabera bw'u Rwanda, akurikiranyweho ibyaha bitatu ari byo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, gutanga ubuhamya bw'ibinyoma mu nzego z'ubutabera. Ibi byaha Iradukunda Elisa akurikiranyweho byakomotse ku kirego cya Ishimwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid, nawe uri mu butabera, aho akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina, bivuga ko yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ishimwe uyobora kompanyi ya Rwanda Inspiration Backup yahoze itegura amarushanwa ya Miss Rwanda, we akurikiranyweho ibyaha byo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuza abitsina. Kuri uyu wa kabiri nubwo Iradukunda Elisa umaze iminsi 19 mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yatangiye kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, aho yitabye ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri ahazwi nko mu Kagarama. Urubanza rwa Iradukunda Elisa rwaburanishijwe mu muhezo ku busabe bw'umwunganizi we ndetse n'ubushinjacyaha, ariko uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'uko umucamanza yari yamaze gusoma umwirondoro w'uregwa ndetse n'ibyaha yarezwe n'ubushinjacyaha. Amategeko rero n'ibihano ku byaha Iradukunda aregwa. Aha twifashishije amategeko y'u Rwanda turasobanura amategeko ndetse n'ibiganiro birebana n'ibyaha Iradukunda Elisa ashinjwa kimwe kuri kimwe. Amategeko avuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditsweho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa cyangwa icyangijwe kwemeranywa, aba akoze icyaha. Umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo ahanwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora inyandiko mpimbano. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko atarengeje miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ku cyaha cyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma mu nzego z'ubutabera, amategeko y'u Rwanda ateganya ko umuntu wese utanga abigambiriye ubuhamya bw'ibinyoma mu nzego z'ubutabera abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Iyo ubuhamya bw'ibinyoma bwatanzwe mu rubanza rw'inshinjabyaha uregwa yakatiwemo igifungo kirenga imyaka 5, uwamutanzeho ubuhamya bw'ibinyoma abigambiriye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2.
mujyi. Ikindi cyaha Iradukunda Elisa akurikiranyweho n'ukoshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera. Amategeko ateganya ko iyo umuntu ahamijwe iki cyaha n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu itari munsi y'500,000 by'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Mu yandi makuru nuko imirwano yabaye kuwa kabiri mu bice byegereye Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo mu ntera igera ku birometero 20 uvuye Igoma yatumye abaturage benshi bava mu byabo natera ubwoba abatuye iyo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Mu gihe imirwano yari imaze iminsi ibera muri teritwari ya Rucuru mu duce twa Shangi, Bikenke, Bunyoni ahari ibirindiro by'umutwe wa M23, imirwano y'uyu munsi yumvikanye muri teritwari ya Nyiragongo hafi cyane ya Goma. Abajijwe niba M23 igambiriye gutera no gufata Goma, umuvugizi wayo yavuze ko icyo kibazo nta gisubizo agitangaho. Abaturage benshi bo mu duce twa Kanyanja, Ruginga, Buhumba na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo bavuye mu byabo kubera iyo mirwano ikomeye yatangiye mu rukirira rwo ku wa kabiri. Aka kose ni akarere kegereye imisozi y'ibirunga n'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Umunyamakuru wigenga uri Goma yabwiye BBC ko hari abaturage benshi bahunze bakegera ahitwa Kibati mu majyaruguru ya Goma, abandi bakinjira muri uyu mujyi mu gihe imirwano yari rimbanyije mbere yo guhosha kuri uyu mugoroba. Ku ruhande rw'u Rwanda, nyuma yuko kuwa mbere hari ibisasu byavuye mu mirwano muri Kongo bikagwa mu karere ka Musanze, uyu munsi mu karere ka Rubavu mu gice cyegereye umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage babashaga kumva urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye nk'uko bamwe babivuga. Umuvugizi w'ingabo muri Kivu ya Ruguru Lieutenant Colonel Njike Kayike avuga ko umwanzi yasubijwe inyuma n'ingabo za leta akerekeza hafi y'umupaka w'u Rwanda nk'uko Radio Okapi bivuga. Lieutenant Colonel Kayike avuga ko ingabo za leta zikigenzura umuhanda wa Goma, Kibumba, Rucuru n'inkengero zawo. M23 irashaka gufata Goma, ni ikibazo kiri kwibazwa na benshi. Mu myaka 10 ishize uyu mutwe wafashe uyu mujyi uburekura leta yumvikanye ko baganira, bamwe baribaza niba ariyo ntego yawo. Nanone uyu umuvugizi wa M23 Meja Wiringoma yabwiye BBC ko aribo bagabye ibitero byo ku wa kabiri, agahakana ibivugwa na Lieutenant Colonel Njike ko basubijwe inyuma. Mu butumwa bwanditse yagize ati nitwe twateye, ubu dufite umuhora wose wa Sabyinyo, Bisoke, Karisimbi na Mikeno, kandi Kibumba iri ku muhora wa Mikeno. BBC ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi ku mirwano yabaye uyu munsi. Abajijwe niba M23 yaba igamije gutera umujyi wa Goma, Wiringoma ati aho nta gisubizo naguha. Mu mpera z'Ugushyingo mwaka 2012 umutwe wa M23 wafashe Goma mu mirwano yahereye muri Rucuru uvamo nyuma y'iminsi 10 leta yemeye kuganira nabo kumva ibyo usaba. Nyuma M23 yaje gushwana icikamo ibice bibiri, inatsindwa intambara mu ntangiriro za 2013. Igice cya Bosco Ntaganda na Runiga Rugerero gihungira mu Rwanda, naho icya Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga kijya muri Uganda. Ariko hagati aho mu kuboza ku mwaka wa 2013 leta ya Joseph Kabila yageze ku bwumvikane na M23 bwo gushyira intwaro hasi burundu, amasezerano yasinwe i Nairobi. Imyaka 10 nyuma yabwo abarwanyi ba M23 bayobowe na Sultan Makenga bongeye kwisuganyiriza mu misozi ya Rucuru yegereye ibirunga. Bavuga ko leta yanze kubahiriza ibyo bumvikanye mu masezerano y'i Nairobi. Nyuma y'uko Perezida Tshisekedi ageze ku butegetsi, yatumije abahagarariye M23 i Kinshasa haba ibiganiro bigendanye n'amasezerano
bagiranye n'uwo yari yasimbuye. Ibyavuyemo ntibyatangajwe. Iyi mirwano imaze iminsi yatumye abaturage ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo muri teritwari za Rucuru na Nyiragongo yamaganwe na ONU ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Byasabye M23 gushyira intwaro hasi. M23 ishinja ingabo za leta gufatanya na MONUSCO n'indi mitwe y'inyeshyamba nka FDLR na Mai Mai Nyatura gufatanya bakayigabaho ibitero muri weekend ishize. MONUSCO yavuze ko ari M23 yabagabyeho ibi itero. Imirwano irimo kuba mu gihe leta ya Kinshasa yatangije ibiganiro n'imitwe y'inyeshyamba yo mu burasirazuba bw'igihugu byo kuyisaba gushyira intwaro hasi. Ibiganiro bitaragira icyo bigeraho. M23 yakuwe muri ibi biganiro iregwa na leta kugaba ibitero ku ngabo za leta mu gihe byari bigiye gutangira i Nairobi. Ibi byo yarabihakanye ivuga ko ariyo yatewe n'ingabo za leta kugira ngo haboneke impamvu yo ivana muri ibyo biganiro. Mu yandi makuru twakubwira nuko amakuru aturuka muri Afurika y'Epfo avuga ko Senateri Safari Stanley wari umwe mu bayoboye bakomeye b'ishyaka RNC rya Kayumba Nyamwasa yamaze kwitaba Imana. Urupfu rw'uyu mugabo wari umuyobozi mukuru wa RNC muri Afurika y'Epfo rwatangiye kuvugwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri, gusa ntiharamenyekana icyo yaba yarazize. Safari wabaye senateri mu myaka yashize yatangiriye politike mu ishyaka rya MDR ariko rimaze guseswa mu mwaka wa 2003 ahanini abigizemo uruhare rukomeye. Ashinga PSP, Partido la Prosperité et de la Solidarité mu Rwanda. Urukiko gacaca rwahamije Safari icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi rumukatira igifungo cya burundu. Uyu mugabo yayobotse umutwe wa RNC ya Kayumba Nyamwasa nyuma yo guhunga igihugu anyuze muri Uganda aho yakiriwe na murumuna we witwa Ndagije kuri ubu gukorera ubucuruzi muri Mozambique mbere yo kwerekeza muri Afurika y'Epfo ari naho yaguye. Mu izindi nkuru ziri kugenda zivugwa nuko abana 19 hamwe n'abandi bakuze babiri biciwe mu gitero cy'umusore witwaje intwaro ku ishuri ribanza riri mu majyepfo y'intara ya Texas. Uyu musore w'imyaka 18 yateye ishuri ribanza rya Rob mu mujyi wa Uvalde mbere yuko yicwa n'abashinzwe umutekano nk'uko bivugwa n'abategetsi. Abashinzwe iperereza bavuga ko yakoze ibi akoresheje pistole izwi nka AR-15 irekura amasasu menshi kandi ifite magazine ijyamo amasasu menshi. Ubwicanyi hakoreshejwe imbunda muri Texas hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bubaye hatarashira ibyumweru bibiri undi musore arashi abantu mu ishuri ry'ibyo kurya i Buffalo muri New York yica abirabura 10 hamwe n'abakozi. Abategetsi bavuze ko ubwo bwicanyi bwari bushingiye ku rwango rushingiye ku ruhu. Mukuru wa polisi ya Uvalde Pete Arredondo avuga ko uyu musore yatangiye kurasa saa 5:32 ku wa kabiri mu masaha yo muri Texas, ubwo ni saa 7:32 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, kandi ko abashinzwe iperereza bemeza ko iki cyaha cy'inzigo yagikoze ari umwe. Mu zindi nkuru tugenda tugana ku musozo, urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI rwataye muri yombi ikihebe cya Islamic State rukekaho ugutera cyangwa se gutegura umugambi wo kwica George Walker Bush wabaye perezida w'iki gihugu kuva mwaka wa 2001 kugeza mwaka wa 2009. Iki kihebe ni umunya-Iraq witwa Shibab Ahmed w'imyaka 52 y'amavuko uba muri leta ya Ohio muri iki gihugu guhera mwaka wa 2020 nk'impunzi itarabona ibyangombwa. Nkuko BBC yabitangaje, FBI yatahuye ko Shibabu yifashishije abandi bantu yinjije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjizamo ibyihebe byagombaga gushyira mu bikorwa uyu mugambi abonyejeje muri Mexique. Muri byo harimo 2 byahoze mu rwego rw'ubutasi rwa Iraq bikaba ari inzobere mu bitero byo kwica abantu. Shibabu yemereye urwo rwego koko yari afite umugambi wo kwica Bush
ngo kubera ko uyu munyapolitike yishe abaturage ba Iraq benshi akanasenya igihugu cyabo, ngo nta kibazo yari afite cyo kuba yapfira muri iki gitero cy'ubwiyahuzi kubera ko yari kuzaba ageze ku cyo yifuzaga kandi akigezemo uruhare rutaziguye. FBI ivugwaho gutahura uyu mugambi wa Shibab na bagenzi be yifashishije ikoranabuhanga, aho yashoboye kumva ibiganiro cyangwa se ikiganiro kibanga bagiranaga n'ibyo byihebe ku butegetsi bwa George Walker Bush. Nibwo Saddam Hussein wayoboraga Iraq yatawe muri yombi, bikorwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuboza kw'umwaka wa 2003. Reka mbashimire cyane mwe mwese mudahima gukurikirana amakuru ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi kuri Rise Up Media TV. Nyaboneka niba umaze kunyurwa n'amakuru yose tukugezaho, kora share, ukore comment, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza.